Ngibingelele bazalwane ngegama elinamandla lomfeli wethu Jesu Kristu. Ngifisa bazalwane siye kwincwadi Sambulo chapter 15. Sambulo chapter 15. Sikhumbule bazalwane sisayifunda nje lencwadi ukuthi sonke njengoba sifunda silangazelela lesasibusiso uJesu asithembisile kwincwadi yeSambulo chapter 1 verse 3. Lapho ethi uJesu ubusisiwe ofundayo nozwayo nogcinayo okulotshiwe kwisiprofethi sale ncwadi ngoba isikhathi siseduze. Siyazelweni bazalwane, kunesibusiso esila kule ncwadi esingeke sisithole kwenye incwadi futhi kwenye indawo, and ukuthi sisithola ngokuthi sizwe silalele isiprofetho sale ncwadi futhi sigcine lezo zinto ezilotshiwe ngoba isikhathi siseduze. Ngiyathemba bazalwane ngezinto ezenzekalayo la emhlabeni siyabona ngempela ukuthi isikhathi sokubuya kaJesu siseduze. Bazalwane, unyaka nonyaka esingena kuwo unezigameko zawo. Njengoba sikhuluma bazalwane, bonke abantu, umhlaba wonke, abantu abalandelayo indaba ezenzekalayo futhi abaqondayo ukuthi yini engenzeka, abantu abaphumulile ey'nhliziyweni zabo. Ingakho uJesu mawufunda incwadi kaLuka chapter 21 uyazi ukuthi abantu bazalwane bazophathwa ukuthuthumela ngokwesaba bebuka lezi zinto ezizokwenzeka la emhlabeni. Uyazi ukuthi njengoba sikhuluma nje manje kunempi enkulu bazalwane eqalile between i-USA, Israel ne-Iran. Siyabona bazalwane, USA isiza i-Israel ukuthi bahlasele i-Iran, and ngizokhuluma ngaloko la, but kunento eyenzekile a few hours after iqalile nje impi, amahora nje ambalwa after impi seyiqalile, beqalile ukuhlasela i-Iran, babulale umuntu ngingathi owuphapha wakhona, ipope yakhona e-Iran. Siyezweni bazalwane, umuntu abathi Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini ube uphapha e-Iran for 37 years. Kuthiwa is the supreme ruler, ukahle kahle ufana noNkulunkulu. If siyazi ukuthi i-Iran injani, yisizwe bazalwane esikhohlakele ngendlela emangalisayo. AmaSulumane siyawazi yonke lento abajwayele ukuyenza kusukela kudala kuze manje, yisizwe bazalwane esingenza noba yini. And namhlanje ngathi mhlambe ngey'ntatha izolo yaqala impi, and then ngey'ntatha lo muntu engikhuluma ngayo wabulawa, u-Ayatollah Khomeini. And bazalwane, lento le ngizothi idedele ulaka olumangalisayo kwisizwe sonke samaSulumane, kulabo bebehambisana no-Ayatollah Khomeini. Sikhumbuze amaSulumane abantu abasabaleke umhlaba wonke, abekho kuphela le ezweni lase-Iran. Siyezweni bazalwane, so ngisho ukuthi-ke bazalwane zonke ley'gameko ziyakhomba, and mawubuka ukuthi zonke ley'gameko central player USA. Njengoba sasifundile kuSambulo chapter 13 ukuthi i-central player kwizikhathi zokugcina USA, uNkulunkulu wayesibonisile kuSambulo chapter 13 kusukela verse 11. So mawubuka lezi zinto zisenzeka, ngisho noba ezinye ungaqondi ukuthi ziconnecta kanjani noba ziya kuphi, kodwa as long as you see the central player i-USA, futhi ubona i-USA isebenzisa iy'khwephe zayo, kumele ubuke ukugcwaliseka kwesiprofethi osiyezwi likaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uma ekhuluma kuSambulo chapter 13, uma ngabe siyakhumbula bazalwane, kuverse 12, kuverse 11 uyasho ukuthi sebonakala lesizwe siqhamuka. Verse 12 uyasho ukuthi lo mbuso lo i-USA izokwenza ukuthi umhlaba wonke ukhuleke kwisilo sokuqala esathola inxeba kodwa saphila. Siyezweni bazalwane, so mase sibona ngempela isiprofethi esigcwaliseka kanje, i-USA ikwazi ukungena kwesinye isizwe. Njengoba sabona maqala unyaka into eyenzeka, uPresident Maduro seVenezuela, i-USA yangena kwesinye isizwe yathatha umongameli. Ayithathanga umuntu kazana, yathatha umongameli, umuntu ogadwayo, bamcaphuna nje bacaphuna ingane babuya nayo. And namhlanje uTrump wayishilo last year esethi uKhomeini bayamazi uhlala kuphi, bayamazi futhi bayamlandela. And namhlanje sithola ukuthi lo muntu obuse i-Iran for 37 years namhlanje bambeke phansi. So bazalwane, izinto azikho normal. Mhlambe zinormal la sikhona, but izinto azikho normal emhlabeni.
kunezizwe ezime on a standstill ko-Qatar la ko-Abu Dhabi zonke lezi ndawo lezi especially indawo eze-travel la abantu mabendiza badlule kuzona bachume ngazo kanjalo kanjalo kumile ngoba i-Iran iyahlasela kulezo zindawo ngoba yilapho kukhona ama-base we-USA. So bazalwane isikhathi asikho normal esikusona kodwa wena la uhleli khona ungabona ngathi ku-normal but isikhathi asikho normal. And ngiyajabula bazalwane, hhayi ngoba kunempi, ngijabula ngoba bazalwane sithola ithuba lokubona ukugcwaliseka kwesiprofetho sezwi kaNkulunkulu. So njengoba ngithi sifunda le ncwadi yesambulo and njengoba silokho siyifunda Sunday after Sunday sonke bazalwane silangazelele, I hope kanjalo, silangazelele lesibusiso uJesu asithembisile kwisambulo 1 verse 3 ethi ubusisiwe umuntu ofundayo nozwayo nogcinayo amazwi alesi siprofetho ngoba isikhathi siseduze. So kunezinto bazalwane esizozifunda la kusambulo abanye abantu abangeke bayifunde, abangeke basithole leso sibusiso. So bazalwane kumele siphikelele nje kakhulu asencwadi yesambulo chapter 15. Siyakhumbula ukuthi last week noba ngizothi kulwa Sunday sihlangene sasiqedelela isambulo 14 siqedelela isigijimi sengilo seyintathu, the last message la emhlabeni, lo myalezo ophethe zonke lesi prophet. uNkulunkulu uthathe yonke incwadi yesambulo ayifinqa kanje wayifaka incwadi yesambulo chapter 14. Incwadi yesambulo 14 ukuze uyi-understande kumele u-understande isambulo ngobuningi baso. Yingakho abantu abaningi bedukile ukuthi yini uPawulu wesilo, yini isilo, yini umfanekiso wesilo, ngoba incwadi yesambulo yonke i-condensed lapha incwadi yesambulo 14 kusukela kusambulo 12, 13 no-14 ngoba umyalezo nesixwayiso sokugcina bazalwane. All right, namhlanje sifunda uchapter 15. Ake siqale mhlambe kuverse 1. Kakhulukazi ngizothi isihloko sesifundo sethu ukuvalwa komusa kumele sibe njani thina. Ukuvalwa komusa kumele sibe njani ngoba le chapter le ikhuluma ngokuvalwa komusa. So ngithe ake sikhulume ngokuvalwa komusa. Abantu abaningi bayitshena ukuthi umusa wokushunyayelwa kwevangeli into yohlele ivulwe njalo. Ingakho abantu abaningi bengayihluphi bengayiboni i-agency. But sizobona amavesi la epejini kaNkulunkulu ukuthi kune-agency bazalwane. Angazi noma ngathi yini agency ngesizulu kodwa uNkulunkulu uthi kumele sisheshe singathathi ongathi kunesikhathi sonke sokuthi siguquke. Ingakho uNkulunkulu ekhuluma kumaHebrew chapter 3 ethi mawuzwa namhlanje phenduka namhlanje ungathi hayi mhlambe ngalela langa. So kune-agency bazalwane. Now abantu abaningi ngihlele ngiyibuza lento, mawungena kwi-mall, ungene kwi-mall, e-mall mawungena kuney'tolo ey'ningi angithi. Asithi kunesitolo ofisa ukungena kusona ushop number 1 and then uyafisa ukungena nakushop number 2. Kodwa manje ushop number 2 vele ishop ekuthiwa yi-24 hours ayivalwa. Sayizwa lento bazalwane, ishop engavalwa ushop number 2 kodwa uyawadinga omabili amashop. And in fact ishop oyidinga kakhulukazi uma uthi kubuka izinto ozoyithenga ushop number 2 kodwa ishop number 2 kuthiwa emall akavalwa but ushop number 1 uyavalwa. Yeyiphi ishop oyoqala kuyona? Uyoqala kushop number 1 angithi ungene kushop number 1 uthathe okufunayo udelete ngoba uyazi ukuthi vele ushop number 2 unjani akavalwa. Imagine ke bazalwane sewuqedile shop number 1 waya nakwezinye indawo ungakayi shop number 2 lo udinga kakhulu utshelwe ukuthi hey sikhohlisiwe abantu bethi shop number 2 akavalwa seyivaliwe. Ecabanga ukuthi yoba njani lapho uyisola sewubuye ungayiphathanga lento ubuyifuna. So kanjalo bazalwane evangeli abantu baningi bethethe umusa uzovalwa but umusa uzovalwa while abantu besaphila. Sayizona bazalwane umusa uzovalwa. And abantu abeyitshena ukuthi umusa uvalwa, umusa kaNkulunkulu bawutreat-a njengo-shop number 2. Yazi isitolo esingavalwa awusheshi ngisho ukushesha uye kusona wenza konke ofisa ukwenza. Ungaya etoilet ngisho nakawu-3 emall
ndiye kwesinye isitolo mhlawumbe nohlala phansi la kudliwa khona nidle futhi bese masokuqede konke sithi hayi othi-ke ngiye laphayana. Siyayizwa bazalwane, and abantu benza kanjalo ke ebhangeni, abantu benza kanjalo. But ake sibukeni la ngokubhalwa komusa. Sifunda into ey'ningi, but the main thing engifike siyibuke esikhuluma ngayo ukubhalwa komusa. Revelation Sambulo 15 kusukela nje ku-verse 1. Cela sifunde u-verse 1 then u-verse 4. Ngase ngibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu nesimangalisayo. Izingelosi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka likaNkulunkulu. Ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo, nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso, bemi ngasolwandle lwengilazi, benamahabhu kaNkulunkulu. Bahlabelela igama likaMose inceku kaNkulunkulu negama lewundlu bathi, mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho, Nkosi Nkulunkulu Mninimandla wonke. Zilungile, ziqinisile izindlela zakho, wena Nkosi yezizwe. Ngubani ongayikwesaba, Nkosi, adumise igama lakho na? Ngokuba wena wedwa ungcwele, nezizwe zonke ziyakuza zikhuleke phambi kwakho, ngokuba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. Amen. 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 Bazalwane, la siyafunda. Siyathola kwivesi lokuqala uJohane uthi ubone isibonakaliso esikhulu esimangalisayo. Ubone iy'ngilosi eziyisikhombisa ziphethe iy'nhlupho eziyisikhombisa zokugcina, ezokugcina zala emhlabeni. And kuthiwa bazalwane la kule y'nhlupho zokugcina kugcwaliswe kuzo ulaka lukaNkulunkulu. Siyicabanga into kanjalo. Lana bazalwane into esiyitholayo ukuthi yebo umhlaba kudala umhlaba uthola iy'nhlupho izinto eziwuhluphayo umhlaba. Inhlupho into ekuhluphayo umhlaba. So kungaba yi-tsunami, kungaba yilokhu nalokhu. Now kuthiwa lezi eziyisikhombisa eziphethwe la uJohane wayibona kuthiwa ezokugcina. Uthi futhi zona ayifani nezinye, uthi ngoba kuzo kugcwaliswe ulaka likaNkulunkulu. Zithululwa ngolaka likaNkulunkulu olugcwele, ngoba uNkulunkulu uthukuthele indlela eyisimanga. Sayezwa leyo nto bazalwane. Now emva kwalokho uJohane uboniswa emunye umbono ku-verse 2. Uthi uJohane wabona ulwandle lesibuko, wabese wabona nabantu abavela kuthola ukunqoba noma abavela kunqoba isilo nomfanekiso waso nophawu lwesilo nenani legama laso isilo. Kuthi babemile lapho kuphezu kolwandle lesibuko, bephethe amahabhu kaNkulunkulu behlabelela. Naw safunda ngaliqembu i-144,000 siyayithola kukhulunywa ngayo kuSambulo 14, siphinde sithole kukhulunywa ngayo kuSambulo chapter 7. Leli qembu leli ekuthiwa bazalwane alinasici, kuthiwa emlomeni wabo akukho phutha, akunamanga. Siyayizwa leyo nto. Yilo leli qembu ekugcineni elakwazi ukuthi limele uNkulunkulu, elizokwazi limele uNkulunkulu. Njengoba manje la libonakala kuJohane livela kunqoba. Ithi la ngesingesi ithi they gained the victory over the beast, his image and his mark. Banqobile bazalwane kule nhlekelele yesilo nomfanekiso wesilo nophawu lwesilo. Naw safunda ngale nhlekelele sabona bazalwane angeke kube lula ukunqoba kule nhlekelele izokwenzeka manje maduzane indaba yophawu lwesilo. But kuvela abantu abanqobile. And uthi uJohane ubabona beme phezu kolwandle lesibuko. Nayizwa leyo nto bazalwane, sebewaphethe amahabhu. Now mawufunda incwadi yesambulo uzothola ukuthi ngezinye izikhathi uJohane uthi ekhuluma indaba
kube nento evelayo engathi iphazamisa le ndaba ayikhulumayo. Uyambona manje kuverse 1 ukhuluma ngolaka likaNkulunkulu oluzothululwa la emhlabeni, ngoba le inhlupho zokugcina zizothululwa la emhlabeni. Mhlawumbe nje bazalwane, ukunibonisa lokho ake sifunde uSambulo 16 verse 1. Ngifuna sibone ukuthi le inhlupho zizothululwa la emhlabeni, akuzona inhlupho ezithululwe ezulwini, ngoba vele sazi ngeke zibe khona inhlupho ezulwini, kodwa ake asifundeni. Sambulo 16 verse 1. Yebo, lapha kuSambulo 16 uverse 1 ufundeka kanje. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa, hambani nithululele emhlabeni izitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu. Amen. Bazalwane, so kuthiwa bathulula kuphi lezitsha lezi ezikhombisa zolaka likaNkulunkulu? Lithi iBhayibheli bazithulula kuphi? Emhlabeni. And siyabona uma kuqhubeka no-chapter 16 la sekuthululwa lezitsha lezi ukuthi konke lokhu kwenzeka emhlabeni. Now the reason why isizathu sokuthi ngifuna sibone ukuthi lokhu kwenzeka emhlabeni yingoba uverse 2 wona lo oveza labantu bakaNkulunkulu, le group 144,000 eme phezu kolwandle lesibuko, lokhu kuzobe kungenzeki emhlabeni, kwenzeka emva kokuthi uJesu seyibuyile wabathatha bakhe. Sayizwelani bazalwane? Mhlawumbe sike sibuke nje la senikwiSambulo chapter 14, Sambulo chapter 4 kuverse 6. Ngifuna sibone lolu lwandle lesibuko ukuthi kahle kahle yini likweli. Sambulo 4. Yeah. Yeah, iSambulo 4 uverse 6. Uverse 6 ufundeka kanje. Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristalu, nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. Amen. Amen. Now siyabuka bazalwane ukuthi kuthiwa lana phambi kwesihlalo sobukhosi khona ini? Kukhona lolwandle leglasi. So makuthiwa kubonakaleke manje i-144,000 abantwana baNkulunkulu abanqobile le nhlekelele yesilo noPawulo yesilo, makuthiwa babonakele sebeme kwisibuko noma kulwandle lesibuko, kulwandle leli leglasi ekukhulunywa ngalo, makuthiwa bame lapho kusho ukuthi bame kuphi? Futhi bame phambi kwesihlalo sobukhosi, ngoba siyatshela la ukuthi lolu lwandle leglasi luphambi kwesihlalo sobukhosi. Sayezwani bazalwane, kuSambulo 4 sake sawufunda, siyakhumbula siwufunda ukuthi la kukhuluma ngesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ezulwini, la kukhulunywa khona ngendaba kaJesu, sekuzovela uJesu eqeda kusuka la emhlabeni, ngesikhathi seyikhuphukela uJesu ezulwini, esuka la emhlabeni seqeda kuvuka, ekhuphuka namanxeba akhe, uze ufike kuSambulo chapter 5 la uJohana athi seyibona iwundlu sengathi lisanda kuhlala. Sayibona leyo nto bazalwane, elibona kodwa lihleli lapha kwitrone yezulu. So bazalwane, incwadi yeSambulo yamangalisa, but naku siyathola ukuthi okay, so lolu lwandle lwesibuko liphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. So makubonakala abantu beme kulolu lwandle lwesibuko, abamanga la emhlabeni, bame kuphi? Ezulwini, phambi kwetrone kaNkulunkulu, phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. I hope siyakuthola lokho. Now uverse 1 ukhuluma ngento esazokwenzeka la emhlabeni, Sambulo 15 verse 1. Kodwa uverse 2 ukhuluma ngento ezokwenzeka kephi? Ezulwini. Futhi masibuka uverse 2 awenzeki emva kaverse 1. Sayizwa leyo nto bazalwane? Ayangibeka nje, mhlawumbe ngibeke kanje. Kuqale kwenzeke uverse 1. Kuqale kwenzeke uverse 1 bazalwane. Kuqhubeke no chapter 16 before sifike uverse 2. So kahle kahle uverse 2 kuya kuverse 4 bekumele ngabe uphambili. Kodwa kungani uJohane uNkulunkulu wambonisa kulesikhathi? The same time uNkulunkulu ebonisa uJohane inhlupho zokugcina ezizowela la emhlabeni, uyambonisa futhi nani enye? Umbonisa nabanqobi abanqobile zonke le inhlekelele. It's because bazalwane, le inhlupho indlela ezibucayi ngayo
indlela ezibuhlungu ngayo. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu kwakumele athi before azivezele iy'nhlupho ambonise uJohane ukuthi cha, laba bakhona abangcwele abazonqoba kule simo abangeke bazithole iy'nhlupho. Ngoba iy'nhlupho lithi iBhayibheli ziwela kubani? Lithi iBhayibheli ziwela kulabo abamukele uphawu lwesilo, labo abakhuleke kwisilo nomfanekiso waso. Isambulo leyo chapter 16 mhlawumbe singasiyifundeni nayo futhi. Aseni isambulo chapter 16 sifunde verse 2. Sibuka ukuthi le y'nhlupho zizowela phezu kwabani mase ziwo. Isambulo 16 verse 2. Yebo. Uverse 2 ufundeka kanje. Eyokuqala yaya-ke yathululela isitsha sayo emhlabeni. Kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso. Amen. Amen. So siyabona le y'nhlupho bazalwane iy'nhlupho ezizowela kubantu abanophawu lwesilo abakhuleke nakumfanekiso wesilo. So uNkulunkulu mayebonisa uJohane la abantu abanqobile isilo nophawu lwesilo nomfanekiso wesilo, uyamchazela ukuthi cha, yebo zizobe zimbi le y'nhlupho, zizobe kunzima uNkulunkulu ethukuthele, but abantu bakaNkulunkulu bona bazofihlwa kule y'nhlupho, angeke bona zibawele le y'nhlupho. Bona bazogcina ngalesikhathi ukushushiswa. But mase kuwa iy'nhlupho, sekuwuNkulunkulu manje phakama ethi kudala kuhlushwa abantwana bami. Ake manje kuwe iy'nhlupho ezisuka kimi. Dala isilo naso sihlupha. Umfanekiso wesilo uhlupha. Ake manje kuwe iy'nhlupho ezithululwe uNkulunkulu imbala. uNkulunkulu asayine iy'ngilosi eziphethe bazalwane lezitsha ezigcwele ulaka likaNkulunkulu. So okokuqala engifika sikubuke yilokho bazalwane ukuthi kuzoba nesikhathi esibi emva kokuthi kudlulile lesigameko sophawu lwesilo, emva kokuthi umusa uvaliwe. Okay, ngizonibonisa la ukuthi kuzobe kuvaliwe umusa, but ngifuna siqale sikhulume nje ngale ntukuthelo kaNkulunkulu, ngoba kuthiwa la kugcwaliswe intukuthelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane, njengoba sisemhlabeni manje, ziningi izinto ezenzakalayo okuba ngathi uNkulunkulu mhlambe uthule akaboni. Abantu baze babuze bathi kuyoze kube nini kodwa Nkosi kusenze ukuthi nokuthi nokuthi. But bazalwane, ukuthi uNkulunkulu ukuphindisela ngokwakhe uzokuphindisela yena enguJehova. uNkulunkulu kulesi sikhathi lesi lapho kuzobe kuthululwa bazalwane le y'nhlupho eziyisikhombisa enye emva kwenye, uzobe uNkulunkulu engaxubanga namusa. Ingakho uma ufunda incwadi yesambulo, siyakhumbula sifunda incwadi yesambulo chapter 14 kuverse 9 no-10, kuthiwa bazalwane umuntu okhuleka kwisilo nomfanekiso waso uzokuphuza iwayini lani lolaka likaNkulunkulu elingaxutshwanga, elingaxutshwanga namusa. So bazalwane, uNkulunkulu uzobe engaxubanga namusa, uzobe ethukuthele ngendlela emangalisayo. Abaprofeti ngisho nakudala beloba ngalesi sikhathi la uNkulunkulu azophakama abhubhise. Mayikhuluma u-Isaya kwincwadi ka-Isaya chapter 28 kuverse 21, uthi uNkulunkulu uyokuphakama njengasentabeni iPerizim, uthi uyoba nolaka athukuthele njengasemfuleni iGibhiyoni, ukuze uNkulunkulu enze umsebenzi wakhe ongajwayelekanga. Sayizwa lona bazalwane, kuthiwa uNkulunkulu maseyibhubhisa kuzobe esenza into engajwayelekanga, into engafani naye. Kuthiwa enze umsebenzi wakhe ongajwayelekanga, enze nesenzo sakhe esingajwayelekanga. uNkulunkulu ethukuthele. Kube kuyintukuthelo emangalisayo bazalwane. Ake sifunde mhlawumbe selincwadi ka-Isaya, kunento engifisa sike siyibuke ngentukuthelo kaNkulunkulu. Isaiah chapter 43. Uyazi bazalwane, uNkulunkulu yinkosi enkulu. Angifuni ukungasho, abantu abamazi uNkulunkulu. Uyabona, enye yezinto ekumele sike siyifunde ey'nkonzweni, siyiqonde ubukhulu bukaNkulunkulu. uNkulunkulu mayekhuluma kwincwadi ka-Isaiah chapter 44 kuverse 24, uthi uNkulunkulu uyena owaneka isibhakabhaka eyedwa, uthi wendlala umhlaba futhi eyedwa. Nayibona leyo nto, uyayicabanga bazalwane, umuntu
njengoba nginje sike sisebenze la thothi sifake osilingi kunzima ukuthi ngibambe usilingi wendlu ngingedwa uNkulunkulu uthi waneka isibhakabhaka sonke somhlaba wonke eyedwa umuntu ngayakhonke ngisho le ndlu engikuyona manje ake umuntu ngayakhonke ngisho le floor kuphela eyedwa uNkulunkulu uthi wakhonka umhlaba wonke njengoba sibona umhlaba unje so uNkulunkulu yinkosi enkulu kakhulu akulona icala elincane ukudelela uNkulunkulu uyazi izingilosi mazibuka uNkulunkulu Isaiah chapter 6 lithi iBhayibheli ziyasitha ubuso bazo ziyasitha ubuso bazo ngenxa yobungcwele nobukhulu bakhe Jehova bazalwane ingilosi ezinamandla ingilosi ezingcwele ingilosi ezithi mayibonwa ngabantu abantu abangcwele bagingqeke phansi bayikhonze ngoba nabo bathusa ubungcwele obungaka nokukhanya okungaka nokukhazimula okungaka kodwa zona ingilosi bazibuka uNkulunkulu ukuthi azibhala ubuso so bazalwane uNkulunkulu mkhulu ngendlela emangalisayo so ukudelela uNkulunkulu akusiyo into encane ungalaleli uNkulunkulu ulalele izwi labantu kunezwi kaNkulunkulu ulandele into ethandwa ngabantu into eyifashion noba into kunento ekhulunywe nguNkulunkulu ukumdelela ngendlela emangalisayo ungamthembi uNkulunkulu mayikhuluma ngoba singamthembi uNkulunkulu simenza umqambe manga ngilona ucela incane uNkulunkulu mkhulu bazalwane naye esifundeni la ngentukuthelo yakhe nokuhlupha abantwana bakaNkulunkulu yazi uNkulunkulu samkhumbula ukuthi uthini uNkulunkulu bazalwane ezwini lakhe uthi othinte nini mawufunda incwadi kaZechariah chapter 2 uthi othinte nina ungithinte elisweni uthi he that touches you touches the apple of my eye uyacabanga wena ungumuntu omncane kanje uthatha umno wakho umkhomba uNkulunkulu ayigcina umkhomba umhlabe esweni uthi uNkulunkulu umuntu othinta abantwana bakhe umhlabe uNkulunkulu esweni so that's why bazalwane emva kwey'ntshushisi ezizokwenzeka lesi esifunde ngazo ezizokwenzeka ngesikhathi lapho isilo lizobe lizama ukuphoqa bonke abantu bamukele uphawu lwesilo yebo abaningi bazokwamukela kuzoba nengcosana encane engamukeli izoshushisa leyo ngcosana but manje inkinga uthe uNkulunkulu ohlupha nina othinta nina uthi ungithinte elisweni so besenza kanjalo kanti balokhu begqoka uNkulunkulu kanje esweni inkosi enkulu yazi uma ufunda ngiyayithanda kakhulu yazi kwiTestament elidala incwadi zami engiyithanda kakhulu ngintshela iqiniso incwadi kaGenesis incwadi ka-Isaiah mhlawumbe ngizothi noDaniel ngoba uDaniel phethe iprofethi ijulile kodwa nje iBhayibheli vele ugcina ulithanda lonke kodwa bazalwane incwadi ya-Isaiah yamambula uNkulunkulu ubukhulu bakhe uma ufunda incwadi ya-Isaiah chapter 40 uze akhulume uNkulunkulu ukuthi izizwe zonke aziyilutho yebo zincane zingaphansi kwento engeyilutho lo ngiyikhuluma nje lento siyifunda bazalwane ukuze wonke umuntu abe nesithombe sobukhulu bukaNkulunkulu bese kube khona abantu abazomgcokogca kanje esweni uNkulunkulu asizweni la Isaiah chapter 42 sifunda verse 13 Isaiah chapter 42 sifunda verse 13 no 14 uverse 13 no 14 bafundeka kanje uJehova uyaphuma njengeqhawe njengendoda yempi uyavusa ukushisekela kwakhe uyakhala yebo uyabangalasa enze nobuqhawe phezu kwezitha zakhe sekuyisikhathi eside ngithulile ngathula ngazibamba sengiyakukhala njengobelethayo ngiphefuzele ngibitoze kanye kanye amen verse 15 ngiyakwenza ize izintaba namagquma ngomise yonke imifino yawo ngenze imifula ibe yiziqhingi ngenze amachibi ukuba ashe amen bazalwane uNkulunkulu ngiyayithanda kakhulu bazalwane ngiyithandile uma ngiyifunda la ku-Isaiah chapter 42 verse 14 mayithi kudala ngithule ngiyibamba kuthi kodwa manje sekuyisikhathi sami yingakho iBhayibheli likhuluma bazalwane ngalesikhathi
lapho uNkulunkulu ezothulula ley'nhlupho ezigcwele ulaka lakhe. Before abantu bashe, abantu abaningi batshela ngesihoko ukuthi hayi yebo, before kube khona ukusha esihogweni kusazoba khona bazalwane ubuhlungu obunzima la emhlabeni, ley'nhlupho sezithulula enye emva kwenye. Sazoke sifunde ngaley'nhlupho uNkulunkulu ethi ukuthela. Uyazi uma ufunda kwincwadi kaJeremiya chapter 30 ku-verse 7, uze athi uJeremiya uma ekhuluma ngalesi sikhathi esingafani nasinye isikhathi, uyafika isikhathi esinjengalesi. Uthi ake nibuze ngibone ukuthi kuyenzeka yini umuntu wesilisa abelethe. Impendulo ithi cha, uthi ngibonelani pho bonke amadoda namaqhawe ezibambile ey'nkalweni njengabantu besifazane bezobeletha. Kuthiwa nobuso babo buphaphathekile. Kuthiwa maye lukhulu lolo suku bazalwane lolaka likaNkulunkulu. Kuthiwa ngisho amadoda angamaqhawe azobe ekhale ngathi owesifazane esikwa imhele beletha. Bazalwane, amadoda. So kuzobe kungesona isikhathi nje. Uyacabanga uNkulunkulu ngamandla anawo mase ethi uyamshaya umuntu ngamandla, athi udedela amandla akhe onke nolulaka lakhe lonke kubantu ukuthi kuyoba inhlekelele njani. Kuyobe kwenzeka kanjalo la. Uyazi ngesikhathi sikaZamcolo kuney'ncwadi bazalwane ebengilowe ngikhuthaza ukuthi siyifunde. Khona incwadi ebhalwe Ellen White, Patriarchs and Prophets, la akhuluma khona Ellen White ngoZamcolo. Uthi ulaka likaNkulunkulu indlela luyiyona ngesikhathi sikaZamcolo. Uma ufunda ku-page 99 naleya ncwadi, Patriarchs and Prophets, page 99, uthi ngisho uSathane imbala wathuthumela wasabela ukuphila kwakhe. Siyayicabanga leyo nto. uSathane imbala ngesikhathi uNkulunkulu ethulula ulaka. Ukubona mhlawumbe ekhayeni la kunobaba nje onamandla, la ubaba bazinsizwa nje bakuqala, onamandla kodwa futhi kubaba onothando, ongajwayelanga ukuthukuthela nokushaya ingane. Kodwa kwenzeka ukuthi kube khona ukuganga okukhona. Ubaba ayishaya ingane. Uyazi ukuthi mawukuthi mhlawumbe kunento ibikhulunywa isaqhutshekwa nengxoxo, kuba ngathi wonke umuntu angavele yolala. Ngoba bazalwane kusuke sekenzeke into engajwayelekanga, futhi abazi ukuthi umuntu ngisho nobulaka lingazanga kuye asabe ngathi luze kuye. So kuzobe kuyisikhathi lesi solaka bazalwane lesifunda ngaso uma kukhulunywa ngey'nhlupho ezigcwalise ulaka lukaNkulunkulu. uNkulunkulu esenza umsebenzi wakhe ongajwayelekanga. Isaiah 28 verse 21, ukuthi lento ayijwayelekanga ngoba uNkulunkulu yena unguNkulunkulu wothando, uhlezi efisa ukusiza, ukwelapha, ukupha konke nje lokho, but manje ubonakala ebhubhisa, futhi ebhubhisa engacobanga namusa. Yokuqala ngifuna sibone, okay, asibuyeleni khona kwisambulo chapter 15. Bengifuna nje sibe naleso sithombe solaka likaNkulunkulu. Now ngithe uNkulunkulu wenzela thina umusa la esazokhuluma ngokuthulula kwalolu laka, ngoba yabona la ku-chapter 15 uNkulunkulu uya-introduce ngizothi isingeniso nje, ungenisa le ndaba le yokuthulula kwalolu laka lakhe. But la sifunda khona ngokuthulula kolaka, ngiyacabanga nje sesibonile yilapha ku-chapter 16. Kodwa la isingeniso nje, introduction nje uNkulunkulu. Now la kule introduction la uNkulunkulu ekhuluma ngale y'nhlupho ezigcwele ulaka likaNkulunkulu. uNkulunkulu futhi wesenzele umusa wasichazela ukuthi thina uma ngaba siyathembeka kuze kube sekupheleni sizophepha kule y'nhlupho lezi, kulolu laka lolu olunje, ulaka olusatshwa ngisho nawo uSathane. Sizophepha kulolu laka. Na kunezinto engifuna sizifunde nje ezimbalwa ngale 144,000. Namhlanje ngifunda 144,000. Ngisho ukuthi sizofunda okuningi ngoba phela sifunda incwadi. So hayi ukuthi mhlambe yabo senze intshumayelo, siyafunda incwadi, sifuna ukuyiqonda nje verse by verse. Sizaqonda ukuthi ku-verse 1 kukhulunywa ngolaka oluzothululelwa la emhlabeni, ulaka likaNkulunkulu. Ley'nhlupho lezi ezisikhombisa iy'nhlupho zolaka likaNkulunkulu luzothululelwa la emhlabeni. But sesibonile ukuthi u-verse 2 wona
kwephi kusezulwini. Yinto ezokwenzeka uverse 2 into ezokwenzeka after sekudlulile konke lolu laka wabuya uJesu wazolanda bakhe. Kuyazwakala bazalwane. Naku sebebonakala uJohane ebabona bemile bemile phambi kwesihlalo sobukhosi kulolu lwandle lwesibuko. Now uthi uJohane labantu bayacula ingoma. Bacula ingoma yani? Ingoma kaMose, incike kaNkulunkulu nengoma yewundlu. And siyakhumbula nakwisambulo 14 besifundile. Sambulo 14 verse 3 kuthiwa bahlabelela ingoma siyakhumbula. Kuthiwa ingoma beyihlabelela akekho omunye umuntu akho ngilosi akho sidalwa sasezulwini sasikwazi ukuyihlabelela ngaphandle kwalabantu laba abadlule kule simo. Na ngiyakhumbula abazalwane ngibuza ukuthi kungani ingahlatshelelwa umuntu ngaphandle kwalabo bantu. And sathola ukuthi ingoma ye-experience yabo. Now umuntu ofuna ukufunda kabanzi ngalokho ungakuthola nakuncwadi enye engangiyisuggestile ukuthi siyifunde, Great Controversy, ekhuluma incwadi yesambulo, Great Controversy, page 648. Kuthiwa ingoma ye-experience yabo. Why ngithi ingoma ye-experience yabo? Ngoba ingoma mawufunda eBhayibhelini zimbili ingoma ezaculwa uMose. Kwincwadi ka-Exodus chapter 15 ngesikhathi beqeda kuwela ulwandle olubovu. Nenye ingoma encwadi Deuteronomy chapter 31 lapho sekuyophela leminyaka ewu-40. Seyisazi uMose ukuthi yena akaze ungene eKanani. Uyazazi ukuthi ngiyazi angene eKanani. Kodwa uMose uyadumisa ubabaza ukulunga kaNkulunkulu. Mhlawumbe sike siye kule ngoma yesibili. Abantu bayijwayele Exodus 15 la bahlabelela oMose noMiriam bethi uNkulunkulu sinqobele ngesikhathi beqeda kwelulwandle olubovu. Kodwa le ngoma yesibili abayijwayelanga. Now ngifuna sibone ukuthi kodwa-ke before siyifunde sikhumbule ingoma ye-experience. Lezi uMose azidobile kule ngoma ezimbili yizinto abazi-experiencile. Akaculi mhlambe nje yabo ethi yadumisa kodwa ukhuluma nge-experience yabo. So that's why kule page engiyishoyo ku-Great Controversy page 648 uthi u-Ellen White le ngoma le abayiculayo 144,000 ingoma ye-experience. Since abekho abanye abantu abane-experience efana nayabo, abekho abantu abadlule kubuhlungu omfana nobabo, yingakho engekho omunye umuntu okwazi ukuhlabelela le ngoma bayihlabelelayo. Kuyazwakala bazalwane. I want us to see something. Into engicela siyibone. Aseni kule ngoma kaMose. Aseni Deuteronomy chapter 31. Asiqale sifunde chapter 31 verse 30. Deuteronomy chapter 31 verse 30. And then sifunde 32 verse 4. Yeah. uMose wayesekhuluma ezindlebeni zebandla lonke lakwa-Israyeli amazwi ehubo lakhe aze aphela. Amen. So lana kuyisingeniso lesi ukuthi uMose nali ihubo walikhuluma. Nali ihubo siyalifunda kusukela chapter 32 kusukela verse 1. Yabo. Yilo leli hubo leli noma le ngoma uMose le ayihlabelelayo ingoma yokunqoba. Now ngeke sifunde nje uverse 3 no verse 4. Kuningi nje okumangazayo. Kodwa nje asifunde nje lo verse 3 no verse 4. Ku-chapter 32. Yeah. Ngokuba ngiyakumemezela igama likaJehova, mnikeni uNkulunkulu wethu ubukhulu. Uyidwala, umsebenzi wakhe uphelele, ngokuba zonke izindlela zakhe zingukulunga. UnguNkulunkulu wokuthembeka, ongenakonakala, ulungile, uqotho yena. Amen. Now, you know why ngithinta le ndaba? It's because incwadi yaDeuteronomy ibhalwa ngalo nyaka lo abazongena ngawo ezweni laseKanani. Intshumayelo kahle kahle. So uMose uyaqala abakhumbuza into ezenzakalayo. Now mawufunde ekuqaleni kaDeuteronomy chapter 1 na chapter 3 uMose lapha uyabakhumbuza ukuthi hey kwaba kubi kimi ngenxa yenu. Ngamncenga uNkulunkulu ukuthi ngiyacela ukulibona lelo lizwe elihle. Wanqaba uNkulunkulu futhi wathi uNkulunkulu ungabe sangikhulumisa ngale ndaba. Yayizwa leyo nto.
uMose owathembeka kwathi nje ngaleli phutha elilodwa wathi uNkulunkulu ungabisangibuza le ndaba ungenwe nezweni laseKhanani. Izwe uMose ngicabanga ukuthi wayekhuluma ngalo ephupha ngalo ethini kuyilona lizwe elicabanga, kodwa uNkulunkulu wathi wena ngoba wenze lokhu awuzungena. Yayicabanga leyo nto. Bangena abanye abantu, zangena iy'ngane zabantu babehlupha eKhanani bawudla umbuso, kodwa uMose akangenanga. But inceki kaNkulunkulu mase ibhala nge-experience yayo nokuhamba kwayo noJehova, akukho emlonyeni wayo ukukhonona athi uNkulunkulu kodwa akangenzelanga kahle, akangicabangelanga. Siyeza la mazwi akhulumayo la bazalwane, mayikhuluma ngoJehova kuverse 4 uthi uyidwala, uthi umsebenzi wakhe uphelele, kuthiwa futhi zonke iy'ndlela zakhe zingukulunga. Siyayibona leyo nto. Kuthiwa unguNkulunkulu weqiniso, kuthiwa futhi akanaphutha, akanasici, akanabubi. Kuthiwa uqotho uNkulunkulu, qotho yena ulungile. Now kuthiwa bazalwane the 144,000 bazokucula ingoma efanayo, ingoma kaMose newundlu, ngoba laba kuzobe kungabantu abadlule ebunzimeni. uNkulunkulu uvumile ukuthi labantu njengoba bephila bona baphile angisho sebenqobile kulesigameko lesi sophawu lwesilo. Kuney'ngane zabo mhlawumbe bayibonile zibulawa, kuney'hlobo zabo ey'bulewe ngenxa yokuthi bezingafuni ukulahla umthetho kaNkulunkulu zikhuleke kwisimo. Bathi kodwa sebebone konke lokhu bazobe becula njengoMose, bonke lobubi nobuhlungu ababonile, kodwa bazobe becula njengoMose nabo bethi uNkulunkulu ulungile. uNkulunkulu yonke imisebenzi yakhe, yayizwa makuthiwa yonke imisebenzi yakhe ngokulunga. Ngakhumbula leli vesi sake salifunda kule ifundo ey'dlule, amaHubo 145, lapho iBhayibhili lisichazela, ngangithi verse 17, 16 or 17, la iBhayibhili lishoyo ukuthi uNkulunkulu ulungile imisebenzi yakhe yonke futhi nomusa kwizenzo zakhe zonke. So ukuze bazalwane sibe kuleli qembu ngempela kumele sibe ngabantu angazi yabanjani ababonayo ukulunga kaNkulunkulu kuwo konke okwenzakalayo, singabe abantu abakhonondayo. And ukuze kube njalo kumele iy'nhliziyo zethu zibe msulwa, njengebesho uJesu kuMateyu 5 verse 6 ukuthi babusisiwe abaney'nhliziyo ezimsulwa ngoba bayakumbona uNkulunkulu. So kumbona uNkulunkulu, ubone ukulunga kwakhe, ngisho ubone ukulunga kaNkulunkulu kwisimo esingalungile. Lokho kudinga ukuba msulwa kwenhliziyo, ukuxhumana kakhulu nezulu, ukuze umoya ingcwele kwambula athi yabo ukuthi uNkulunkulu ulungile ngokwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Ake sifunde ukuthi bathini labazalwane nakuSambulo 15. So bonke basho the same thing esho uMose mabeqala behlabelela labazalwane kuverse 3. Isambulo 15 lapha kuverse 3 kufundeka kanje: bahlabelela igama likaMose inceku kaNkulunkulu negama lewundlu bathi, mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu Mninimandla wonke, zilungile ziqinisile izindlela zakho wena Nkosi yezizwe, ngubani ongayikwesaba? Ngenxa nje yesikhathi ake simeni lapho la sebembabaza khona uJehova kuverse 4 bathi ngubani ongeyakwesabi, bathi nguwena kuphela ongcwele. Now ngiyafisa bazane siyicabange le nto ngoba ezinye izinto siyicabange, yabo. Labazalwane badlule kwizimo ezibucayi eziningi zazo sake sayifunda ukuthi kuzobe kunjani, and ngokubuka ukushesha kwesikhathi ney'nkomba zesikhathi, masikhuluma ngalabazalwane laba ngifisa sizibuke thina ukuthi yithi esingaba yilabazalwane, ngoba bazalwane ngendlela engibuka ngayo impela indaba yophawu lwesilo iyagoqwa manje. uSathane wenza ngamandla ukuthi ngempela lento yenzeke mobuka nje iy'nkomba zesikhathi. Na labazalwane laba into esiyitholayo masifunda iProphet uSambulo chapter 13, funda uDaniel chapter 11, funda uDaniel chapter 12,
siyathola ukuthi bazalwane bazohlusha abazalwane bangakwazi ukuthenga nokuthengisa, bazobulawa abazalwane abantu baNkulunkulu. Sayizolwana bazalwane bazoshushisa ngendlela ezihlukile ezibuhlungu, bazophuca into zabo. KuDaniel chapter 11 kuthiwa bazohlushwa ngokuphanga nokuthi kuthathwe izinto zabo, baphucwe izinto zabo. iBhayibhile kwincwadi ka-Isaiah chapter 33 ligcine lisitshela ukuthi bazoze bagcine sebehlala emgedeni ey'ntabeni la bengakhanga lutho, becasha ngey'hlahla, becasha yabo sibephila okwey'lwane. Labazalwane belahlekelwe yiko konke lokhu, bezwe konke lobunzima nokuhlupheka, kodwa uma behuba kuthiwa sebeyahuba bathi uNkulunkulu ulungile. Now, you know, thina ngingalahlekelwa nje mhlambe i-laptop yabiza, kulahleke nje i-laptop lengiyiphethe, kulahleke ifoni. Ngiyakutshela ubani umuntu ngiyadideka ukuthi uNkulunkulu uvume kanjani kulahleke lokhu. Angikhulumi-ke uma kuthiwa ngintshontshe imoto, bangathi uNkulunkulu uyekile ukulunga. Ngiyakho lo umzalwane ngangazi nokuthi ngamduduza kanjani, bathi kantshontshe imoto yakhe sisenkonzweni, kodwa inkonzo enkulu kushuthi yayisesikolweni, yayikwi-campus. Yabo le nto iy'nkonzo zibekwe i-campus eThekwini, so abantu nje babeyiyele e-campus ukuthi babeyigangela e-campus, kodwa thina e-campus sesiyokhonza abafundi bona babeyofunda. Umzalwane ntshontshelwa imoto ecabanga into kanjalo. So ngithi bazalwane, uNkulunkulu mkhulu, uNkulunkulu uhlakaniphile, uNkulunkulu ubona izinto esingeke sizibone, uNkulunkulu wenza akubonayo, yabo. Futhi uma ebona ukuthi ngeke sikuqonde akachazi ukuthi wenzelani lokho. Uma ufunda incwadi kaJobe chapter 33 ngicabanga ukuthi verse 13 yini, la iBhayibhile lithi umbuzelani uNkulunkulu ngoba akachazeli umuntu into azenzayo. So uNkulunkulu akadingi ukuchazela umuntu. Ingakho nakuDaniel 4 verse 35 lithi iBhayibhile uNkulunkulu wenza akufisayo ezulwini nasemhlabeni, wenza akufisayo futhi. Kuthiwa futhi akekho umuntu ongavimba isandla sakhe noma ambuze athi ukwenzelani lokhu. So njengoba simazi uNkulunkulu bazalwane unjalo, kodwa also kulokho kumele sazi uNkulunkulu uluthando. uNkulunkulu ufisa abantu abathi mabebuka eCalvary, mabebuka uJesu eshiya isihlalo sobukhosi, leso aphinde wabuyela kusona uJesu, ebuyela kusona seyigwaziwe emhlabeni ngenxa yezono zethu. Ingakho uJohane uthi wamangala uthi yeyi, kuSambulo 5 uthi ngabona iwundlu engathi beliqeda kuhlatshwa, lihlele esihlalweni sobukhosi, liphakathi lesihlalo sobukhosi. So bazalwane, masibuka lokho sibuka ukuthi uJesu wadela inkazimulo yasezulwini, washiya nobuhle bonke besezulwini, wazalwa uJesu, waphathwa uMaria kanje, wancela uJesu, ecabanga leyo nto, washintshwa uJesu amanabukeni. Umuntu ebehlele esihlalweni sobukhosi ezulwini, kodwa uthando lwakhe lamehlisa kakhulu, thando lwamenza wehla. So masibuka lokho, uNkulunkulu ebefisa ukuthi sibe ngabantu abathi cha, mina nganele, ngilibonile uthando kaNkulunkulu, eyami ingqondo yanelisiwe, manje vele isigxivizo sesifakiwe ukuthi uNkulunkulu uluthando, ukuze ukuthi noba kwenzekala ini, noba ngilahlekelwa yini, noba yini engahambi kahle, kodwa ngulungabazi uthando kaNkulunkulu. Ngoba uma ngibuka eCalvary, inhliziyo yami yanelisa ukuthi uNkulunkulu uluthando. Ziningi izinto uNkulunkulu azivumelayo azenzayo engeke siziqonde thina, ezinye siyoziqonda uma sifika ezulwini, sithule imiqhele yethu, simbonge uNkulunkulu. Sayezolwana bazalwane. So labazalwane laba abazalwane abanjalo. Now ake sidlule kulabazalwane, ngigcine sengikhuluma kakhulu ngabo. Ave ngiyithanda le ndaba ye-144,000. Bengingaplananga ukuthi sikhulume ngayo kanje, but ngifuna nje sibone i-character ekumele sibe yiyona abazalwane, ngoba yithi la bekhulunywa ngabo esizodlula kulesi simo lesi sophawu lwesilo. Ngithanda okunye kuverse 4 mabethi uNkulunkulu uye kuphela ongcwele, bathi for thou only art holy.
ingoma abayiculayo le into bahlabelela le ngoma i-experience yabo. So okunye esikufundayo lapho kulelo verse ukuthi i-144,000 yize lithi iBhayibheli abanasici ukuthi abanamanga emlomeni wabo kanjalo kanjalo. Siyabona lo bazalwane indlela ekulotshwe ngayo ezwini kaNkulunkulu makukhulunywa ngokulunga kwabo, kodwa bona abaziboni ukulunga kwabo. Masifunda leli verse, masifunda le ngoma abayiculayo, bona bababaza ubungcwele bukaNkulunkulu, bathi Nkosi wena kuphela ongcwele. Siyayibona leyo nto. So akubona abazalwane bazobe nempakamo bethi thina silungile ave singcwele beyigoqa kanje bathi uhlehle thina singcwele kunawe. Siyayibona leyo nto. Cha, kuzofika abazalwane bathi yebo behamba ngomusa kaNkulunkulu, ngomoya ingcwele kaNkulunkulu, benqoba emva kokunqoba, kodwa bona bababazi ubungcwele babo, bababaza ubungcwele bukaNkulunkulu. Wazi ubungcwele bukaNkulunkulu. So yenye nje izinto bengithi ngiyisho masifunda nge-144,000 ukuthi akubona abantu abaphakeme njengoba sibona umphostoli uPawuli, thina siyababaza ukulunga kwakhe, athi maseyibhala enye yey'ncwadi zakhe zokugcina ebhalela ibandla kwabaseFilipi, Philippians chapter 3, uthi bazalwane, angisho ukuthi sengifinyelele, kodwa nakho engikwenzayo ngiyakhohlwa okusemuva ngibheka phambili. Siyayizwa bazalwane, uthi nami angikafinyelele, kodwa thina masibuka umphostoli Paul lo muntu efinyelele ungcwele, lo muntu udele konke, kodwa yena akayiboni leyo nto. Uthi nami ngisabheke phambili, uthi I am pressing forward towards the mark. So ubungcwele bunjalo bazalwane. So one of the signs ukuthi umuntu akanabo ubungcwele ukuthi azibabaze ubungcwele. Yenye njengomfarisi lo engenayo umoya ingcwele sitalo, wathi mayikhuleka wathi ngiyakubonga Nkosi ngobungcwele ongiphe bona ukuthi ngenze ukuthi ngifasta kangaka ave ngingcwele, kuthiwa kabe khona oseduze kwakhe ekhuleka. Sayikhumbula leyo ndaba bazalwane. So yinto yangempela leyo. Ake siyeke manje qhubeke nayo sivale indaba. Asifundeni from verse 5 uya verse 8, then iyaphela chapter 15 nesikhathi sami sesizophela. Sambulo 15 verse 5 to verse 8. Angisho besifunde verse 1 uya 4 la sithola khona le inhlupho nalabazalwane abanqobile kulesimo sophawu lwesilo. Now sifunda verse 5 uya 8. Lapha ku verse 5 kufundeka kanje: emva kwalokho ngabona kwase kuvulwa ithempeli leTabernacle lobufakazi ezulwini. Kwaphuma ethempelini izingelosi eziyisikhombisa ezinezinhlupho eziyisikhombisa, zembethe ingubo yelineni ehlanzekileyo nekhazimulayo, zizibophe ezifubeni ngamabhande egolide. Esinye sezidalwa ezine sanika izingelosi eziyisikhombisa izitsha zegolide, zigcwele ulaka likaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade naphakade. Ithempeli lagcwala umusi ovela ekukhazimuleni kaNkulunkulu nasemandleni akhe. Akekho owayengangena ethempelini zingakapheleli izinhlupho eziyisikhombisa zezingelosi eziyisikhombisa. Amen. Amen. All right. Nabazalwane, sizokhuluma ngokuvalwa komusa. Zimbili izinto ezisitshelayo la ukuthi le inhlupho mase yithululwa umusa sewuvaliwe. Ngizama nje uyichaza. Ukuqala yila ku verse 8. Uverse 8 usitshela ngethempeli lasezulwini. Siyayizwa bazalwane, angisho siyazi ukuthi uJesu uye kwithempeli lasezulwini. Mawufunda incwadi amaHebheru chapter 8 chapter 9, uJesu usethempelini elisezulwini. Wenzani na? Uyasinxusela. Siyawazi sonke lawo mavesi la akhuluma ukuthi uJesu yasinxusela, amaRoma 8 verse 34, Hebrews 7 verse 25. So nje kukaningi la sitshena khona ukuthi uJesu enzenjani, uyasinxusela. So sithola umusa nje siwuthola ngoJesu.
ngenxa yokuthi umsebenzi wasethempelini uyaqhubeka. Nathi siyamenywa kumaHebheru 4 ukuthi asize etempileni, kuthiwa asize kwisihlalo sobukhosi. Sayize leyo nto, let us come boldly to the throne of grace. Siyayibona leyo nto. So kuthiwa thina asingene etempileni ukuze sithole umusa. Now isambulo chapter 15 verse 8 sitshenwa into emangazayo. Kuthiwa ngesikhathi kuthululwa leli inhlupho lezolaka likaNkulunkulu, akusekho muntu ongangena ethempileni. Sayizwe lo bazalwane. Now sikhumbule ukuthi ithempeli lasezulwini yilo okuyilona elikhiqiza umusa ukuze athi umuntu ongumKristu makwenzekile enza iphutha one, mayicela intethelelo athetheleleke. Nomunye ebengeyena umKristu mase iphenduka kuthethelelwe zonke lezi zone bezenza. Yonke leyo nto yenziwa kephi? Ethempileni ezulwini. Yenziwa ngobani? Yenziwa ngoJesu, okuyena osinxusela sonke, okuyena othwele izono zethu sonke. Masizinika, sizinikela nathi kuye. Sayizwe lo bazalwane. But manje kwisambulo 15 verse 8 kuthi akusekho umuntu ongangena ethempelini. So nalesa simemo lesa esekumaHebheru chapter 4 mawufunda lapha kuverse 15 kuverse 14 siyatshelwa ukuthi sinaye umpristi onguJesu Kristu osetempelini eliphezulu. Hebrew 4 verse 14 lo 15 uthi asinaye kodwa umpristi onganako ukuzwelana nokuhlupheka kwethu noba nobuthakathaka bethu. Sezolwana bazalwane. Verse 16 uthi asize phambi kwesihlalo somusa ngokungafihlisi. So leso simemo la kuverse 8 akusekho umuntu okwaziyo ukungena ethempelini njengoba kuthululwa le inhlupho. Sayizwe bazalwane. Now leli verse verse 8 wesambulo 15 kahle kahle ivesi elithathwe kwiTestament elidala, njengoba amavesi amaningi kusambulo lithathwe kwiTestament elidala sike sikubuke lokho. Ngifisa ukuthi silifunde naleli kwiTestament elidala. Lona leli kwiTestament elidala lichaza ngokusobala lento engizama ukuyisho. Asiyeni kwamakhosi okuqala chapter 8. Ngifuna sibuke ukuthi mase kuthululwe le inhlupho umusa wenze njani? Uvaliwe. So bese sifunda kamavesi athize ngako ukuvalwa komusa. Elinye ivesi esinye isandla sisekwisambulo njalo. Asiye nje kwamakhosi okuqala chapter 8. Emakhosini sizofunda uverse 10 no11. 8 verse 10 no11. Chapter 8 Yeah. verse 10 no11. Angisho sitholile lapha kuverse 8 ukuthi kwagcwala inkazimulo kaNkulunkulu ethempelini. Ngesikhathi kuthululwa le inhlupho kwangabikho umuntu okwaziyo ukungena ethempelini. Manje ngifuna sibone ingcazelo yalento la kuleli verse la vele ithathwa khona. Ukuthi isho ukuthini leyo nto? Verse 10 no11. Yeah. Uverse 10 no11 bafundeka kanje. Kwathi lapho abapristi sebephumile endaweni engcwele, ifu lagcwalisa indlu kaJehova. Abapristi baze bangema ukukhonza ngenxa yefu, ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaJehova. Khona Ucela ungiphindele uverse 11. Abapristi baze bangema ukukhonza ngenxa yefu, ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaJehova. Sezona bazalwane, kuthiwa ngenxa yale nkazimulo eyagcwalisa indlu kaJehova, kuthiwa bazalwane abapristi azange baqhubeke nomsebenzi wabo, azange basukume ukukhonza. Mayithi azange beme, it means to stand. Zange bakwazi ukuqhubeka ukukhonza ngenxa yale nkazimulo eyayigcwele noba lelifu leli laligcwele ethempelini kaNkulunkulu. Now masilifunda leli vesi siyathola ukuthi nakuleli lesambulo lichaza ukuthi mase kuthululwa le inhlupho umsebenzi kaJesu njengomthetheleli, njengomnxuseli wethu etempeleni elisezulwini sewuphelile. uJesu seyiphumile etempeleni ulungiselela ukwehla emhlabeni azolanda ibandla lakhe. Sezona bazalwane,
umsebenzi wakhe sewuphelile manje njengomnxuseli, seyigqoke manje ingubo zokuyibuyiselela, seyigqoko njengoba lisho iBhayibheli encwadi yesihambulu chapter 19, unjengomuntu ogibele ihashi eze empini. So manje ugqoke ingubo zokuyiphindiselela. So lesikhathi kuthululwa abazalwane ley'nsuku, umusa emhlabeni senze njani? Uvaliwe. Now sibuyeleni kusambulo. Ngithe zimbili izinto esibona ngazo ukuthi umusa uvaliwe angisho. Bekuyokuqala leyo. Asene kusambulo quickly now. Sambulo 16. Angisho bese sitholile kuverse 2 ukuthi le inhlupho zithululwa kulabantu abamukele ini? Uphawu lwesilo. So uverse 2 uyasichazela ukuthi ngesikhathi mase kuthululwa iy'mpawu, mase kuthululwa iy'nhlupho, abantu bazobe behlukene bengamaqembu amabili, bazobe behlukene abantu bengamaqembu amangaki? Ayi-2. Kuzobe kunabantu abakhuleka kwisilo, abantu abakhuleka umfanekiso waso isilo, abamukele uphawu lwesilo, bese kuzobe khona nengcosana engakhuleki kwisilo, le ibihlushwa, eyenze ukuthi kwehliswe le y'nhlupho ngenxa yokuhlushwa kwayo, ngoba behlupha le ngcosana le, kanti bathinta uNkulunkulu esweni, bamhlaba esweni uNkulunkulu, inkosi enkulu. So lokho kukodwa nakho kuyasitshena ukuthi njengoba-ke umhlaba uzobe sekulesi sigaba la abantu sebedicayidile, abantu sebekhethile, vele lapho akusekho ophendukayo kuleli side nophendukayo kuleli side, ngoba uma ngaba bekuthiwa ukhona ophendukayo, uNkulunkulu ebengekayihlise le y'nhlupho, ngoba hleze uzozihlisa kumuntu obesazophenduka. Seyizwa leyo nto? Le y'nhlupho uNkulunkulu uyihlisa abantu mase beqedile bonke bedicayidile ukuthi hayi mina ngikuleli side, nomunye wathi hayi ngikuleli side, kungasekho ozoshintsha. Kuyazwakala abazalwane? Kubonakala ngani ukuthi ngeke basashintsha? Kumele ufunde ukuthi bathini mabeshawa ile y'nhlupho. Uverse 8 no-9 ukuphuthuma nje le ncwadi bazalwane. Sambulo 16 verse 8 no-9. 16. Lapha kuverse 8 no-9 kufundeka kanje: eyesine yayisithululela isitsha sayo elangeni, laselinikwa ukuba bashisa abantu ngomlilo. Abantu bashiswa ngokushiswa okukhulu, kepha bahlambalaza igama likaNkulunkulu onamandla phezu kwalezi zinhlupho, kodwa abaphendukanga ukuba bamdumise. Sayizwa lona bazalwane, ngisho sekwenzeka le y'nhlupho, lithi iBhayibheli abaphendukanga ukuba bamdumise uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ngabantu laba iy'nhliziyo zabo seyiqinile, seyiqinile iy'nhliziyo zabo, abasafuni ukuphenduka, abafuni ukuthi nje bahlanganisa nekuphenduka kwilezi zenzo abazenzayo. Bona kodwa-ke bathi ngokwabo bakhonza uNkulunkulu kulezi abazenzayo, kulezi zenzo. Malithi abaphendukanga, alisho ukuthi mhlambe bathi abafuni uNkulunkulu, cha. Lisho ukuthi abashintshanga ukwenza kwabo, abashintshanga ukwenza kwabo, baqhubeka bamhlambalaza uNkulunkulu. Kodwa bamhlambalaza kanjani? Sakhumbula sifunda ngendaba yokuhlambalaza uNkulunkulu, ukuthi ukuhlambalaza uNkulunkulu akubona nje kuphela ukumthuka uNkulunkulu, kodwa ukuthi uthi umuntu onguNkulunkulu, umuntu ongumuntu uthi uNkulunkulu. Kambe umuphi lo muntu bazalwana bazothi uNkulunkulu? Isilo, angisho. Siyakhumbula ukuthi phela bazobe bekhuleka kwisilo labantu, intethelelo beyicela kwisilo. uMark 2 verse 7 lithi iBhayibheli yokuhlambalaza lokho. Babe futhi beshushisa abantwana bakaNkulunkulu beqiniso, bethi abantwana bakaNkulunkulu basetshenziswa uSathane. Seyizwa leyo nto? Uma ufunda kwincwadi kaMateyu chapter 12, uJesu uthi lokho ukuhlambalaza umoya oyingcwele. Siyayibona leyo bazalwane? So labantu abaphenduka bashintshi. Nama uqhubeka ufunda nakuverse 11 ukuthi baqhubeka bahlambalaza, bangaphenduki. Nama uqhubeka ufunda kuverse 21 lithi iBhayibheli abaphendukanga. So uchapter 16 uyaveza ukuthi abantu bebengasafuni ukushintsha, bahamba ngale ndlela abayihambayo. So bazalwane, zonke lezi zinto engiceda kuyifunda ziyaveza ukuthi kulesikhathi kuzobe umusa sewuvaliwe.
Ake sibuke ke amavesi afakazela ukuvalwa komusa. Sofunde nje ngokushesha. Sambulo 22 verse 11. Uvesi 11 ufundeka kanje. Ongalungile makenze njalo okungalungile. Nongcolileyo makazingcolise njalo. Kepha olungileyo makenze njalo ukulunga, nongcwele makazingcolise njalo. Amen. Amen. Amazwi akhulunywa ubala. Akhulunywa nguJesu. You know, iyodwa enye indawo uJesu lawa wakhuluma lamazwi ngomlomo wakhe. Iyodwa enye indawo wakhuluma kuJudas. Amazwi acishe afana nala, akafani exactly kodwa acishe afana nala. Lapha kuJohn chapter 13. Lapha uJudas uJesu eqeda kumgeza inyawo uJudas emncenga ukuthi aphenduke. Ngisho nankathi eqeda kugezwa inyawo uJudas wayiqinisa inhliziyo. Wabese uJudas wathi hayi othi ke ngihambe, kanti uyahamba nje uyodayisa ngoJesu. Uthi kuJesu lokho okwenzayo kwenze ngokusheshsha. Ngamanye amazwi uJesu uyamncenga umuntu ngisho noma umuntu owone kangakanani. Kodwa lapho mase kuvalwe umusa uJesu kunokuthi ancenge ukuthi ayiqhubeke kunjalo. Seyizwa leyo bazalwane, lapho umusa usuke sewuvaliwe. And leli vesi leli uSambulo chapter 22 verse 11. Leli vesi li-apply kulesi sikhathi esiqeda kufunda ngaso. Lapho kuthiwa olungile akahlale elungile. Ongcolile akazingcolise njalo, akahlale aqhubeke nokungcola. Ngoba vele bayikhethela abantu. So bazalwane, amazwi la akhuluma ngesikhathi sokuvalwa komusa. Yingakho mase ufunda iBhayibheli ke manje amazwi afana noIsaiah 55. Mawufunda kuIsaiah 55 verse 6, lapho ethi uIsaiah mfuneni uJehova esafumaneka. Seyizwa leyo bazalwane, mbizeni esezwa. Seyizwa leyo nto, ngoba lapho indlela akhuluma ngayo Isaiah uyaveza ukuthi siyeza isikhathi lapho angeke uJehova abe esafumaneka. Angeke uJehova abe seaphenduka. Uthi mfuneni esafumaneka. So iBhayibheli libhalile kakhulu ngalesikhathi. Asenencwadi yezaga. Ngeke ngifisa siyibuke incwadi yezaga. Into abazobe beyenza abantu ngalesi sikhathi. Izaga chapter 1. Izaga lezibhalwe uSolomon. So funda uverse 28 lapha kwizaga. 28. Uverse 28 ufundeka kanje. Khona bayakungibiza kepha angiyikuphendula. Bayakungifunisisa kepha abayikungifumana. Amen. Seyizwa leyo bazalwane. Uthi uNkulunkulu kuzofika isikhathi lapho abantu bezombiza kodwa angaphenduli, bamfune kodwa angafumaneki. Yini isizathu? Asiqale sifunde noverse 29. Yasichaza isizathu. Mesiqhubeka kuverse 29, ngenxa yokuba ngenxa yokuba babezonda ukwazi, kabakhethanga ukwesaba uJehova, bengavumanga ukululeka kwami, bedelela konke ukusola kwami. Amen. Nayizwa lento bazalwane, ngoba babona abantu bathi bathi ayikungcono ungazi kunokuthi wazi. Bese babaleka bathi angifuni nokuzwa. Khona omunye ngikhumbula mina ngangifundisa kwenye indawo wathi ayikungcono angazi indaba yokwazi, masowazi kakhulu phela kuba nzima. Na uthi uNkulunkulu kunabantu abazonda ukwazi. Yilabo ekugcineni uthi Jesu uthi bayomfuna kodwa bangamfumani. Bambiza angezwa. Ngoba bazonda ukwazi. Seyizwe leyo nto bazalwane, kuthi abakhethanga ukumesaba uJehova. Kuthi babengafuni ukulalela izaluleko zakhe, futhi babedelela. And ekugcineni nangumphumela walokho. So bazalwane, umoya ingcwele mawusanqonqotha enhliziyweni yomuntu. Umuntu mayengavuli uyayiqinisa inhliziyo. Ukuze umoya ingcwele next time kumele anqonqothe even harder. Seyizwa leyo nto. Kufana nokuthi intshumayelo oyizwe namhlanje wacisha washintsha kodwa wangashintsha. Maseyizwa kusasa isakuthinta ukuthi hayi ngizwile izolo. Kumele uNkulunkulu eze nenye intshumayelo engaphezulu kwaloko. uNkulunkulu aveze uthando lwakhe ngokungaphezulu kwaloko.
aveze uNkulunkulu aze uNkulunkulu angabe nalutho angayiveza ngoba inhliziyo yakho seyiqinile. Uthi sewubone wabona still kodwa uyaqhubeka nesono. Uyaqhubeka nokungalaleli izaluleko zikaNkulunkulu. Ngoba bazalwane, impi esikuyona enkulu yimpi nesono. Yonke lento esiyifundayo iveza impi nesono. Asekufundeni isizathu sokuthi yingani uNkulunkulu engaphenduli masibekhala. Asekufundeni futhi kwincwadi yeZaga. Funda uverse 24 manje sehla nayo. Uverse 24 ufundeka kanje. Ngokuba ngibizile nala nina, ngelula isandla sami, akubangakho onakayo. Amen. Hayi ocela ungiqhubekele nayo until verse 27. Kepha nichithile konke ukululeka kwami, anivumanga ukusola kwami, nami ngiyakuhleka ingozi yenu, ngiqolodele ukufika kwenikwesabayo. Lapho kufika njengesivunguvungu lokho enikwesabayo, nengozi yenu iza njengesikhwishikhwishi, lapho nehlelwa ngukuhlupheka nosizi. Amen. Amen. Bazalwane, siyayizwa into eyenza ukuthi umusa ugcina abantu bavalele. Ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma. uNkulunkulu elambula uthando lwakhe. Ayikho into enamandla njengothando lukaNkulunkulu ukuphendula umuntu. Uyabona masibona uJesu elenga esiphambanweni. Sibona inkosi yezulu idelele ngalelo hlobo. Wazi wena umuntu uzwe mawusunyanyezwa ukuthi lento yenzelwe mina. uJesu njengoba nje wazihluba ubukhosi, wazihluba isithunzi, wazehlisa, wazisusa sonke isithunzi, abantu bemthufela ebusweni uJesu. Same Jesus ubehleli esihlalweni sobukhosi, iy'ngilosi zingakwazi nokumbuka ngobuso obungasithwanga. So masibona konke lokho bazalwane, sizwa konke lokho, but still siqhubeke nokubambelela kwisono esithize engisithandayo. Ngiqhubeke nesono esithize engisithandayo. Ngimane ngiphosa, ayikho bazalwane into uNkulunkulu angayisebenzisa ukuphendula umuntu. Sayizwa leyo nto bazalwane? Ayikho into uNkulunkulu anayo enye ukuphendula amandla kaNkulunkulu. Usho kanjani mayikhuluma umpostoli uPawulu? Uma ufunda kwabaseKorinte bokuqala chapter 1, uthi sishumayela uKristu eBethel. Uthi kumaGriki ubula. Uthi kumaJuda uthi isikhubekise. Uthi kodwa kithina esisindiswayo uthi ngamandla kaNkulunkulu. So uKristu ebethelwe amandla kaNkulunkulu lawo. Akanawo uNkulunkulu amanye amandla okuphendula umuntu. Angifuni ngiqambele amanga. Into uNkulunkulu aphendula ngayo umuntu uthando lwakhe. Futhi ayikho into eveza uthando lukaNkulunkulu njengomnikelo uNkulunkulu wawenza. Umnikelo omangaza ngisho iy'ngilosi. Sekhumbula sifunda incwadi kaPetro, kuza ngisho ney'ngilosi ziyafisa ukuqonda lento. So bazalwane, into evala umusa yiyo leyo ukuthi the more uNkulunkulu ebiza. Lithi la iBhayibheli uthi uNkulunkulu ngabiza kodwa banqaba abantu. Uthi ngavula izandla zami wangabikho unginakayo. Seyicabanga leyo nto. Singanaki. If asinaki nathi kunokuthi sibe yileli qembu li-144,000 elizobe lihlabelela leya ngoma emangalisayo. If asinaki kunokuthi sibe kuleli qembu, sizogcina sibe kuleli qembu elizoshawa izinhlobo, ekuzothululela kulo ulaka likaNkulunkulu. Mawufunda incwadi yeSambulo chapter 6, ngesikhathi nayo iSambulo chapter 6 kwivesi lokugcina ukhuluma ngolaka likaNkulunkulu oselifikile. La bantu bebaleka bethe kwintaba zibawele. La bantu mabebaleka bathi mabekhuluma nezintaba bathi icele nisifihle ubuso lwewundlu. Now abantu ababiza uJesu ngewundlu amaKristu kuphela. Azi uJesu ukuthi yiwundlu. Mhlawumbe ngibeke kanjalo. Abantu abangamaKristu noba abantu abake bezwe iy'ntshumayelo zobuKristu baze bazi ukuthi cha uJesu yiwundlu. Akekho umuntu ongazi nje ukuthi uJesu yiwundlu engazwanga ukuthi eshiwo. Ngamanye amazwi labantu bazobe bebaleka lapha bewela ulaka likaNkulunkulu. Abantu bazobe belizwile ivangeli.
banye babelamkelile kodwa bavumanga ukuthi ivangeli lingene kwiingxenye zonke zokuphila kwabo. Oh, so bazalwane, kanti uNkulunkulu angasisiza. Ngifisa ukuma lapho lesifundo asikapheli sizosiqedelela kulo Sunday ozayo, next time sihlangana. But nje into engifuna siyibone namhlanje yiyo lesiyibhekile ukuthi kuze isikhathi solaka likaNkulunkulu, isikhathi sokuvalwa komusa. And bazalwane, ukuze sibe kuleli qembu eli-right, kumele thina namanje sibe ngabantu abarespondayo uNkulunkulu mayesibiza, sibe ngabantu abamukelayo izimemo zezulu. Kuza isikhathi esinzima kabi, and futhi siyathola ukuthi bazalwane, kumele sifise futhi siphikelele silwele ukuthi sifane nje ngalela qembu 144,000 okuyilona ekuthiwa lizonqoba lenhlekelele yePawulosini. Abantu abathi noma belahlekelwa yini, kwenzekela noma yini empilweni zabo, bethi uJehova kodwa ulungile. Sihlabele leya ngoma kaMose owathi engangenanga eKanani, uNkulunkulu seyithe ngiyeke. Yebo, siyathi uNkulunkulu wamenzela umusa uMose, siyayibona leyo nto. Wabuye wamvusa njengoba uMose walahlekelwa eKanani lasemhlabeni, wabuye wamvusa uNkulunkulu uMose angithi wamsa-ke manje kwiKanani lingunaphakade, ngoba uNkulunkulu ulungile kanjalo. Kodwa ngesikhathi uNkulunkulu ethi awuzungena la, uMose wayengakwazi ukuthi uzokuvusa. Siyayizwa leyo nto, waseyamukele nje le nto ekhulunywa nguNkulunkulu. So ngathi bazalwane, ngempela nje konke lokhu kungasisebenza ey'nhliziyweni ukuthi sisondelane noNkulunkulu, ukuthi simthembe uNkulunkulu. Ake sibhaleni ngomkhuleko. uNkulunkulu nomusa nothando olujule kakhulu, siyakubonga ngencwadi yesambulo. Siyakubonga ngothando lwakho Baba. Siyakubonga ngezinto osambulula zona. Ezinye Nkosi into ebesizozifunda asifikanga kuzo. Lapha Nkosi kuningi osokukhulumile kithi. Ngiyanxusa Baba kanti ngakusisize nama kuphela isifundo sike nje Nkosi sikucabange, simeditate ngako ukuze kungene kakhulu ey'nhliziyweni zethu, ukuthinte Nkosi ukuphila kwethu. Kungabi yinto nje Nkosi esizwa manje siyishiye manje, kodwa kanti singalokhu siyicabange ukuze impela ikuthinte ukuphila kwethu, isizwe sisondelane nawe Jesu. Sisize-ke Baba, qhubeka kube nathi namanje nje sizohlukana, sizotholana nama-comment mhlawumbe nemibuzo. Qhubeka Nkosi ukhulumisana nathi. Ngicela ngegama likaJesu Kristu, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be